bandiraɓe julɓe on calminama suka hen mawɗo debbo hen gorko eɗen ɗo hande ɗo wiyeteɗo hono Fass Mbaw cité institut Pasteur e duɗal biyetegal duɗal Dawul Ridwan e gardugol imam men Ceerno Ali Kebe mo Ceerno Yarhamum Ibrahima Kebe ɗo Madina Gounass ɗo gandaɗo no feewi garɗen ɗo hande ko tawtede jofnugol jangde almuɓe janggannoɓe tawi ko ɗo e nder duɗal makko bangal fayida gandangal teskangal ɗum noon Ceerno Ali ko ade fof min calminma min mbima bisimilla kadi calmina bandiraɓe kalna men duɗal ngal holnigal fuɗɗi holko jangguinte ɗo hol sifaji jangguinteɗo ɗo eyyi Ceerno Abou Dio min calmitma min juurima min duwi min ñaguima duwaw amin belti e gargol mon amin belti kadi e namde moɗon alhamdoulillahi rabbil alamin eyyi ko namda ko fate puɗɗogol duɗal ngal kam to banggal amen tan minen e jibinaɓe ɗon e Madina Gounass ngal ɗo duɗal hayso tawi ngal woni Fass Mbaw to ñawore maggal min ñaawi ngal woni koye Madina Gounass saabu ñawore nde yamirore nde ko ɗon waɗano iccingal to tan ko ronkude no ngal woni ɗon sababude diƴƴe ɗe no mbayatno adan ni ngal fuɗɗi ko 97 nden min puɗɗi nden min garti janggoyde Fouta ko nden min gari min puɗɗi janggude ngal kono noon ko adi ɗum taw engel jangge kono en ndiɗo mbadi nde min jangguinirta ene wona ko on saaha fuɗɗi Ceerno Abou joni hol mbaɗi no jangguinirton ɗo mbadi ndi adan kam ko janggi ɓaara en wonno janggi ɓaara hoota en eywa oɗo saaha noon eywa guila Gounass ni toon fuɗɗi min puɗɗi wadde internat eywa hankkadi ni ko janggoɓe no koɗi foof mumen ko toon eywa guila ɗon noon duɗal ngal fuɗɗi dañde renɓe Qur'ana eywa e ɓarɓe nde saabu ɓiɓɓe Ceerno Ibrahima Kebe kala ko wona hen Ceerno Hamme e Ceerno Mouhamadou Siraji fodde renɓe hen Alqur'ana ɓe foof ndeni koye junggam kala hen kadi ɓarɓe ɓe kadi ɓaari koye junggam eywa min gonno noon ko ɗon e Gounass ko ndiyam riddi min ɗon min payi marché Bobes tawno kadi min luuno min gon toon fodde duuɓi 3 duuɓi 4 Allah waɗi kadi ndiyam kadi hefti min ɗon kadi riddi min Allah waɗi noon addi min ɗo e oɗo nokku min goni guila noon kam min gari ɗo alhamdulillah rabbil alamin guila nden duɗal ngal eggani en hiisi kadi e bana ndiyam Gounass naɓe hewɓe diwan ina namno min kala saaha wiide beele duɗal ngal wawa artude Gounass hande saabu ko ɗon asli o wonno ɓuuri andede ko jaboɗa jomumen eyyi jabotomi toon ko Gounass kam ko yiiɗi to nela toon Gounass kam ko yiiɗi toon nela toon sa yi kay amin goɗɗo Gounass amin jangguinoya e leere goɗɗe ko ɗon kodi yidde amin nde min jiiɗi nde so Allah rokki amin yidde amin e sagoji amen tomin jibina ɗo jama amen ka ene waɗa espace mo ganduɗa hoorema kala ko heñña ɗon ene wawi hejje ɗon so Allah rokki min dañi fartange wade dañde ɗon ko amin mbaɗa ɗon amin maaha ɗon duɗal ngal ene arta ɗon ɗum ɓuuran min foof Ceerno Abou Dio no foti almuɓe jangata e maggal ɗo joni oɗo saaha joni en hedde almuɓe 60 hedde almuɓe 60 ene heedoɗat he ewa ene fodde 60 ene ɗon rewɓe worɓe walla worɓe tan e worɓe ɓe ɓuuri so tawi ko to banggal rewɓe ɓe ɓuuri hen heetan ko janggoɓe ene koota kono kam to banggal tan kam hoɗɓe ene tabiti ɗum kam ko worɓe ɓe beele ɗum so tawi ala ballal laamu walla pelle ɗe gona laamoyankoje musata sababude aduna o ne waɗi koyete ko caɗele kuptide nde woni crise mondial wawde yobde nde weeɓani te difade almuɓe ne ñammina ne yarna nde wona hunde wemde e Ceerno Abou ko wuura ko minen wurɓe hen ɓe minen tan ɓuuri andude ɗum saabu ɗum ɗo so tawi Allah waɗima hen ala junggo caggal juuɗe tiiɗe ala to ɓagguiɗa to tiiɗi pour mbawa yaade no poɗɗa yaarude ni taw ko ene satti kono noon ene wonde ballal Allah ene wiyaji muɗum duɗal ngal ene jangge ene wawe ene reene ene ɓaare alhamdulillah rabbil alamin kono kam ballal kam kala to miijiɗa ko sohla hen ko ɓuuri ɗon eyyi saabu duɗal ngal jaati ɓuuri hen heede ko miskineɓe Allah ɓe ganduɗa hoorema ko wallitteɓe wona walloɓe wallitteɓe wona walloɓe ɗum noon duɗal noon so tawi social muɗum ɓurti dañal muɗum pour ngal yaaha weɓata ala fedde noon laamoyankono jokkodirɗon kono leyɗele aaɓeɓe walla ɗo e nder leydi ndi walla kadi pelle ballitoje to banggue laamu Ceerno Abou adan o amin doganno hen no fewi pour yidde dartude walloɓe e guila e gurdam Ceerno Ibrahima guila e enda en tostan en arabeɓe en
kono noon so tawi tan ko enen kaldata ko weeli Allah fodde ko humtata haaju ko en dañan ɗum hen kadi ceerno Ibrahima jinnaɗo guila e gurdam makko kanko rentinnomin nin ɗen ɗon pelle o wi onon wona ɓe ɗeɗo pelle kumtata haajuji moɗon so mbawi jooɗon jangguinon sababude Allah padon Allah ha Allah ara walla on e guitton haqqillaji moɗon e ɗeɗo pelle eyi ɗum kam ceerno Ibrahima omo haalanno ɗum guila gurdam makko e kanko ne miijo ngo guila o haala min ɗum amin dewi hen min mbiya noon min jiiɗa balle min jiiɗa balle kono oɗo saaha e miijo makko ngo ene ɓuuri mawnude e haqqillaji amin e yondinade ko Allah rokki min e fadde hen Allah subhanahu wa ta'ala weɓani ko gonkono mbeɗa wawi tongande en ko ngal uddude ko fayi joni renɓe hen e ɓaɓe hen aha ko reeni hen ko ɗum kam abbima e capantata fawɓe so tawi noon ko ɓarɓe ɓe kam ɓen joni gona hedde nogas ɓarɓe ɓe joni gona nogas wa amma renɓe ɓen kam gabbima e capantata hande no foti ɓarata walla renata e hande so tawi ko ɓarɓe ɓe hande fotɓe reftade ɓe ɓen koɓe jeegom e wa hen nayo ko galaynaɓe en goto ko haymedade en goto ko kanelnajo heddi ɓe noon ko jeetoto ɓen ko renɓe ɓen noon ko fandu almude kañumen tan ɓe to gondir fandu almude ni ene cari woni hen ko ɗo woni hen ko Madina Gounass woni hen ko Fouta alhamdulillah rabbil alamin to banggue janguingol ngol ko an goto janguinta walla holɓe janguinoɓe foti joguiɗa e ko minen janguinoɓe o saaha min gonino nayo min e miñam goɗɗo mo ganduɗa ko min janguin ɗum min ɓaari ɗum e ɗiɗo woɓɓe jiggaɓe faggaɓe eywa kono noon o saaha komin tato minen janguinoɓe komin tato e oyo min jaafima ɗum ɓillade hakkude yoɓoɓe ɓe jiguinaɓe ngala doole e yiɗɓe janguinoɓe yoɓeteɓe fawɓe galleji mumen belɗum muusa hen sahaji e muusi wallahi ne muusi kadi ni ceerno Abou ko sutoraji Allah tan saabu hay wiyeteɓe ko yoɓoɓe soko Allah ɓen ko reddidirteɓe tan reddidirteɓe ɓe limi koɓe yoɓeteɓe kono noon wona jobdi saabu koɓe tottata ko ɓiɓɓe ɓe ko hen guurata ko hen ñamata hen jarata gonki mum foof ko hen ɗum noon so tawi wiyama jobdi ko inde tan ewa kadi ko maslaha waɗi kadi guriji ɗi ganduɗa hoore ma goto foof ene ardi ene haaldira ene jaɓinira to banggue yewte e konngol men cakkitol on ndewi e duule jangga ɓa hoota a ari e sifa goɗɗo jangga waala ñalla so tawi aɗa jogui konngol wasiyade holengo cikkuɗa ɓoye wawde wallude yimɓe to banggue jangde e koɗe gartan e to banggal wade fandinde ko mbaɗata e almudo ko to banggal wade fandinde ko mbaɗata e almudo ko yimɓe fof eɗen gandi ewa jangge ɓaara hoota ɗum renani ɗum saabu on saaha an ceerno janguinowo o an e beddaji ɗi a faami e nder galleji ɗi an e mabɓe ndinde almudo sa welama mbiya kala ko mbaɗɗa e makko beddo o firta walla galle o firta kono so tawi kamɓe hoddirama ɓe ganduɗa hoore ma ene ko kamɓe onon fof gonde galle goni koye ñawore ma goni koye needi ma galle o ko cokiɗo ɗum ɓurta wawde fandinde a faami ko mbaɗata e almudo o ko hay jangde ne jiɗɗa wadde e makko nde e neediji ɗi foof ko ɗon ɓurata wawde heɓade hol konngol panta e jignaɓe sukaɓe hooliɓe ma goppe koyeji men e bandu men itte sukaɓe men tottuma eyo sona ruttudeɓe tan jargol saabu ɓurani neɗɗo o ewa hoolama itta heeñere muɗum e resnuma so neɗɗo itti heeñere muɗum resdima ko hoolare mawde waɗi ɗon ɗum noon ɓen amin jarnaɓe kadi amin ñaago Allah subhanahu wa ta'ala hoolare wonde sababu ha ɓe ewa gaddi ɓesguji mabɓe ɓe mbaɗi e juuɗe amen amin ñaagui koɓe paadi hen ko Allah bettiraɓe hen ko ɓuuri ɗum noon a jarama so ala ko ɓetta hen min garno ko salmindema juwadema yettudema ka imam amen kono addani min ɗo saabu ɗum addi amen ɗo ko darde ma e gandal ma e mbawka ma e haglantagal ma e nundal ma e alhamdulillah rabbil alamin onon mbaɗɗo tan ko golle moon saabu hande ene wayno ko ɓuuri wawde yañude golle ko onon saabu ɗum ɗo joni aduna o foof ene wawi rendude yewde ɗum lawol gotol eddude ɗum lawol gotol mo andana anda ɗum noon ononne amin jaara on amin manta on e tinnare moon e darde moon e karallagal moon amin ñaago Allah subhanahu wa ta'ala nde Allah ɓoynata darde nde Allah rokkon sagoji moɗon e ɓesgu moɗon Allah rokkon sagoji moɗon e golle moɗon Allah suura reena ɓamta martabaji ɗi
onon e dendagal golledi moɗon dendagal yiɓɓe moɗon e dendagal kadi ewa yiɗɓe moon heɗotoɓe moon yeɓoɓe moon inchallahu taala ceerno Abou a jarama noon gonɗen ɗo hannde ko cité mo ganduɗa ko institut Pasteur ɗo e Fass Mbaw abbade khalifa men miñi men ceerno Ali Keɓe ɗo e dolal mum biyetegal Daoul Ridwane dol ɓuran banggal fayida no feewi e jettimo no feewi en ñaguima bandiraɓe men ko kalɗenani koto banggue Médina Gounass guila e maire o ha e conseil ji ɗi ndeɓe ballata en ko wayni haade ko toon jeeya jibina barke mum ɗo yeehi fof ko ɓurana nafa kono ɗo wonno ɗo kadi ala ko bonnata yimɓe ina ñaago ina namno ballal ngal ɓe mbawi wadde belduɗal ngal arta toon Allah jarama on jarama bismillahi irrahmani irrahim alif lam mim ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صدق الله مولانا العظيم صدق الله مولانا العظيم صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين وبالحاء حكمة وبالخاء خلانا وبالدال دنوا وبالذال ذكاء وبالراء رحمة وبالزاي زلفة وبالسين سناء وبالشين شفاء وبالصاد صدقا وبالضاد ضياء وبالطاء طهارة وبالضاء ظفرا يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عليك بالأعداء قد تمردوا وجردوا سيوفهم وشددوا وصيروا الدين القويم ضحكا وهدموا أركانه وسمكه إن لم نكن أهلا لأجل ظلمنا فحلمكم يسع سوء جرمنا يا ربنا بشيخنا التجاني وأمتنا على الكتاب والسنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لنا واغفر لوالدينا ولوالديهم ولأئمتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات وي أنن ففنون كو أن حب الله ko on hoɓɓe alquran bisimilla mon noon yen ñëpp nag da ngeen di ñëw gane si sunu borom subhanahu wa taala gane si tamit alquran moo ngi leen di wax bismillah o wi allah noon so tawi omo hotta jiyaaɗo makko sunu borom subhanahu wa taala bu fekke moo ngi ganale ab jaamam wona jiyaaɗo o hay birtiiɗo tan hawriti e koɗugu ngu heɓat haalaka noon ƴeftuɗo anniya mum sunu borom subhanahu wa taala bu fekke mo ngi ganel jamam ɗumom rek mooy am même bu fekke nit romb na foofu dina am wàllam waaye nag surtout ki nga xam ne dafa jël yéenam ngir fekkee ko ak teewe ko مثلني اغفر لأمته وارحم بأمتي واصر لها واجبران رضي الله اغفر لأمته وارحم بأمتي مولانا إني أصبت بداء لا طبيب له والذي كل يوم شأنه eɗen bismo dendagal notitiɗo ndeɗo jonde eɗen mbiyaɓe bisimilla mabɓe eɗen mbiyaɓe bisimilla e ɓerɗe men
eɗen nganndi nokku o yaajanani ɓe kono ɓerɗe ɗe ene yaajani ɓe kono garangal maɓɓe e notitagol maɓɓe holliti yidde maɓɓe e alqur'an kala neɗɗo jiɗɗo alqur'an so yi ndeɗo jonde o yi ɗeɗo jeese tedduɗe o yi ngal ɗo dental kewgal ɓernde makko ɓuuɓat sabi o andat ene heddi e aduna he daraniɓe alqur'an ɗum noon eɗen bismoɓe ne feewi eɗen ñaagui yafuya e hoddira Allah o woni courant kuppuɗo o eɗen jorti noon ɗo e jonde nde timmude ne wawi Allah ñaawa courant o arta eɗen ñaagui kadi eɗen ñaagui yo Allah waɗan en ɗum sababu jonde nde ko jonde alqur'an ko sha'ira min sha'air l'islam ɗum woni sababu jonde nde ko adi eɗen kuccana golle ɗe eɗen jinno yewtude hunde seeɗe sababu nde ngal ɗo duɗal tarikh duɗal ngal to ummi ha yettiɗo yettiɗo eɗen ciftina bandiraɓe tan joguiɗen ɗo ko sukaɓe 14 hen sukaɓe jeetato ko renɓe alqur'an ɗo ɓe ndeni e duɗal he so wiyama rende alqur'an woni neɗɗo o reeni deftere nde fof omo wawi jangude deftere nde taw o timani hay nokku hen jeegomo noon ko ɓarɓe alqur'an so wiyama ɓarɗo alqur'an woni o reeni deftere nde fof o fowi hen kadi o andi ñawoje deftere nde fof deftere nde kala alif gonɗo hen omo andi on ɗon alif ko waɗi ɗum ɗon alif gonɗo ɗon ko waɗi ɗum ɗon ko momta ɗon ko itti ɗum ko noonne toɓɓe ɗe ko noonne masɗe ɗe ko noonne ñawoje tajwid ɗe e ko yowiti e deftere nde fof to banggue windude to banggue masɗe e to banggue jangude ha moƴƴina o jangi ha o moƴƴini kadi o ñeññi ɗum o faami ɗum ɓen ɗon goni ɓarɓe alqur'an ɓe ɓen noon ko jeegomo kamɓe jogori reftade ɗo joni inchallah ko adi eɗen tottaɓe konngol ngol en kala tarikh duɗal ngal sikke ala injazatuji duɗal ngal sikke ala darde duɗal ngal ɗum noon so waɗi hawnaki sabi neɗɗo Allah mo ganduɗa kanko fuɗɗi duɗal ngal woni cheikh alhaji mouhammad ibni saidin radiallahu taala anhu kanko arnoɗo galle men Guédiawaye ɗo o jaggi e juuɗe jinnaɗo ceerno Ibrahima Kebbe o wi Ibrahima Kebbe o wi adduɗo ɓesgu ngu ɓe janga alqur'an ɓe ndena alqur'an on saha noon ɓesgu ngu alano ɗon mo ene jooɗo jangina alqur'an أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين نانية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ
وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار موصدة صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر
وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العلي العظيم moom mooy tari nii léegi Mouhamad Saïd Ly moo ngi bàyyeeku nag dëkk bu ñuy wax Galoya Ceerno Aliyu Sow on heɗontoomo Ceerno Aliyu Sow moom moo koy déglul أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريئة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريئة جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة
إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العلي العظيم ko ɓe tonti e ko ɓe manan mbaɗi e sukaɓe e moƴƴere to dendagal peesirɗe maɓɓe janngo yalla yalla def ci seeni peese yiw yu baax li ñu sonn ci xale yi ci jëf ju rafet ɗum ɗo ko Allah tan wawi ɗum yobde inchallahu taala jëf ji suñu boroom subhanahu wa taala rek moo ko mën a fay min ko kalanmi ko noon mbeɗe lomto e dendagal ɓe ganduɗa sukaɓe mumen ɓe deftima ɗo henna man Ceerno Ibrahim kaddu yi nga xam ne jël naa ko mooy wuutu mboolem way juru xale yi fi tari yëpp amin belti amin duwi amin jetti amin jaarni mu ne ñun way juru xale yi ñu ngi bég ñu ngi kontaan ñu ngi sant ñu ngi ñaan min ɓiyam ina jeeya e reftiɓe ɓe man mii di wax ak yéen sama doom bokk na ci xale yi doon tari ɗum ene jeeya e weltare nde loolu bokk na ci bég bi ma bég kono ene jeeya ko ɓuri weltindemi noon bokk na itam ci li tax ma gën a bég woni sukaɓe jeeyaɓe wuro ɗo janggumi ha dokkami lijage ɗo ina limtini e nder reftiɓe ɗo hono galoyenaɓe mu ne bég bi dafa dolleeku ci bég bi ma bég sama doom bi mokkal alxuraan dëkk bi ma matalee alxuraan man Ceerno Ibrahima Kebe xale yi fa dëkk dañoo bari ci ñi nga xam ne ñoo tari muy waa Galoya mbeɗa sikki ɓe goni jeegom walla ko nandi hen sikki xam naa ni toll nañ ci juróom benn wala lu teg ci xale yu dëkk Galoya yi fi tari tey ɗum noon ko yettude Allah loolu sant yàlla la bu baax a baax ene haanani Galoya naaɓe dañde ko wayni lii ñeel na waa Galoya ñu am mbir mum rafetee nii sabu ko toon min jangi ko kamɓe ñammini min jarni min konni min ndax ñun ñi Galoya la ñu jàngee ñoom ñoo ñu dalaloon ñoom ñoo ñu doon jox ñuy dund ñoom ñoo ñu doon toppatoo ba ñu mokkal so yimɓe Galoya dañi oɗo kikiɗe noon ina kandi hen kon ñu dëkk Galoya bu ñu amee ngoon gu rafetee nii yelloo na ci ñoom yo Allah ɓeydi ɗum e denndangal gure julɓe yal na yàlla dolli xéewal gu mel nii dolli ko ci dëkk jullit yëpp te neɗɗo jangi ha huñima deftere Allah bu yàlla bu nit jàngee ba mokkal téere suñu boroom subhanahu wa taala yanti hen kadi waawi ɗum windude waawi moƴƴinde janngino toftal ci ginnaaw bi nga mokkalee nga mën bind nga mën njàngin bu rafet tawi alqur'ana jippi koye nder duuɓi nogas e tati te alquran ñëpp xam nañ ci ñaar fukki at ak ñett la wàcc ina mofti temedere sappo ina simore mu ngi denc lu tolloog téeméer ak fukk ak ñeent saar ina mofti capanɗe jeegom hisib mu ngi denc lu tolloog juróom benn fukk hisib ɗum ɗo fof jomum jangi ɗum ha nanni ɗum e hoore mo tawi ko an jibini on ɗon ɓiɗɗo lu toll noonu nit jàng ko ba mokkal ko def ko ci boppam tawa ko an jibini on suka fekk itam xale boobu yow yaa ko jur ay hunde ala ko Allah heddane moƴƴere yàlla deseetulu la dara ci yiw bu baax en duwonima sukaɓe jangguɓe yo Allah rufa barke alqur'ana e mabɓe ñaanal nañ xale yi nga xam ne ñoo doon tari yal na yàlla wasaare barke alquran ci seen kaw rufa ɗum e jinnaɓe mabɓe rufa ɗum e seeranɓe janginɓe ɓe yàlla wasaare ko ci seeni wayjur ak sëriñ si nga xam ne ñoo leen doon jàngal yo Allah heddi seeranɓe ko juuti ɓe ɓooya naftude l'islam o yal na yàlla des fii seeni wayjur ak seeni sëriñ lu yàgg ñu yàgg wottu diine ji Allah wadda heen cellal wadda heen ci kumtal haajuji wadda heen yaajeende yàlla dolli ci wér dolli ci kattan dolli ci fajub aajo e balɗe juutɗe e battane moƴƴe ak gudd fan ak mujj gu rafet waɗana ɗum enen kala e julɓe yàlla defal ñu ko ñun ak mboolem jullit yëpp eɗen mbiya yo Allah yoɓɓe moƴƴere ñu ngi ñaan yàlla yàlla fay leen yiw yo Allah yoɓɓe moƴƴere yàlla yàlla fay leen yiw allahumma inna naduka bismika al azimi al azami
ولي ذاتك آمين. الأكرم متشفعين إليك بعظيم القدر عندك والمقدار محمد صلى الله عليه وسلم جازهم عنا خير الجزاء وضاعف لهم الأجر والثواب آمين بحق سب المثاني والقرآن العظيم بحق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار déglu leen ñaan bi amiin اللهم صل على عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا شيخنا يا أحمد تجاني mbokk yi